we wow uri kutureba ari Nkore Media TV nakwakira nakutanjera kandi ukorecha amana abwo kutureba nko kutwayihire kuja tubahereze ebikushemeza ebikutambura umurembo rwambara kuja ngo uri kutureba umanye emyanya yo kushemererwa merinkaye umwanya gohikere kuzamo ukatunga obuteka ukashemererwa nerinkaye kandi erizoba turi link suits hano ya Katete niho turi niho twakorera hano ya turi no mu steam bath na sauna kandi abakubani benda ku steam bath ninga sha sauna nchirize DJ Serebo Wambara hano ya niho orije sebo sebo wasibo nasiba kolonje live Nkore Media TV sebo kuno tutuka ndi aha sauna ka linki link byone kabakora link kabikora ninteka teka njiro muri Mbarara sauna zona konkande birengumbwe neje ya link yo atinku josam tokujosam iwe nokora nintimanye ni oyine kutushoborera sauna ne operating eta okwenda kuija muna korata okwenda kuija muna korata ne basa kuyamba chi omuntu arota kaza mugoro kutureba ne basa kumuyamba chi so mwenu ekintu kya sauna ine migaso mingi munonga ine mugaso mingi munonga so tune kitukweta nka sauna ejine sauna aho na steam bus so byone mugaso tekushana tuneho na massage so kandi hakabeyi karonje munonga karonje munonga so ati ni ngashira kinyowe nazo mu sauna nimfuna wazo mu sauna omu echo komanza nekintu kyamagara erimu tuteka mebishaka ebye bishaka wabo inoro covid oinoro korro oine ninja basana rebona nabaragamu bona no mureba kwa kubara so customer yiza kucyakaramu wamureba so wena naraga yareherese ba customer bari mu no mureba so atacindi ekiri kubakiri kityoya noza mu oyefundikira nke kinyakare harimo bishaka bireba bebesanjera blanket atije ni bire bimwe modern form hatu wachimanya so hatu kuzomu senyiga akafuba skina na mnonga haba kaza babine pimples ka skin no sangu nako mwana muto niwe kenyino no basa kwizozemu yoni nteka ngo ibintu niby'abahangwa bamabondo ati nyoni nzamu apana tukwe kiri okachikwata ko because cyo ne kintu cyamagara ne health nkikora hamagara tukora abahango bwonka so ni wano basa kwiza no izokora ki ozo musauna kandi hakabeyi karunji munonga sauna kuzamunye tagazinga si chakanana sauna na steam ni bibiri tikimwe nozo muri bibiri sinji kanana ati service zoroho nyinji munonga nofuna kacayi bakwera hebyo kunyweraho amiza go kosya agafuka firiji kandi tukozesa rwenzori yonka tukozesa misiga rwenzori obucayi ebyo kunyweraho mwenu services zirije munonga ati entani se gya sauna na steam bath there is a difference between sauna and steam bath sauna waborumu yo ne kutaha umurono gukutaha omundo mu nyama mbwe neberinka brangiti zitweze zakare tari mu steam ninga cyitwetango norwoya kandi wagenda mu steam bath nkoko cyo steam ne kigambo cyo ruzungu ho norwoya atorwoyo rokoko rugomba kuryo munda atorwoyo rya rusiringa wahigura rukoraki dr kabiri konorga yo wena warugom no yine kuzamuri definitely so omburunjo kubaherese oyine kubanzo mu sauna rukusemba yo mu steam so abantu bamwe aruba customers banyu ba link suit amazina gawe amazina mbanye tatugumena sana rwangiseriza mnonga warugo mu sauna na steam bath yes narugo mu sauna na steam bath no ija mu burizo baninga nyone daire customer hakuba sauneje na steam bath binkozereje mnonga to kuriye barebe nyamure akabiri kona kabire smooth kona ndikiriya so tine kindu kutenda omuri Mbarara omu ngerzo kutambura nasanga ring suits Katete niye ine sauna na steam bath by'umurembe mnonga enjo kurebera akacayi ndumuni nywera kimwe tine buri kintu cyona kirya murembe kirya muzuri kundu kuza nkoko nyuma naza kunaba kuzombe nabiro byabo ebinabiro byabo biri kirini nco kuraburizo bani saramu nyantikanyi za ring suits Katete nza steam bath na sauna yao yes. So ati wo diroti ninti kwa kuzo mu sauna mwenu wanyereka ngo ufunere makabiri obachi mwenu utakijire utakajiremu no basa kumugambira mwenu umuntu utakizire ni mwe hanangereza nyaburara uke ahem rwara byona bya waraji byona bikagenda nurakabiri nyine kakabana bato rwara ya waraji yes araje waura
okusanga nogira oti noterwaterwa nk'ebihere wena nopipiraye so ebyo byona bikagenda nicyo kuraniriza steam hona ejo ni receptionist ya steam massage na sauna so wiza nohikirira ogwo mushiki no wa reception ogwo na handling ngo mbya cash ya so aha buri service yona nebereho ejimwe reception noreba hemyonyo noreba ho za scrub noreba ho ebyo kubuzabuzembera wabo soko reke boretire mbuze reception wasibotanya nasiba je wasibota ndi kurunje ati omwonyo steam bath na sauna ni gukora muki omonyo ne gukoranga scrub scrub yeah which language do you understand well Uganda kali tunyonyore omonyo gugwe gusinga guleta skin gukola buli kimu era omonyo gukoranga scrub wow so ni byebyo tuze massage then katurambure na massage kandi hati abantu bine kumanya ekikutambura omurembo rwa Mbarara nchereze DJ nyine off savage business abandize gukora n'ekintu cyo buyonzo obuyonzo hygiene mbone nicyo cyamane kiri kupromoting ogo mwanya burukoze buruhoro kuza obuyonzo nibwo bwo kubanza so no banzoroga yonkwereke abantu ayiba kuchinjinje ataha ebine binabiro obuyonzo nicyo kinaba nimbagambira no mureba ntukozesa white bisikano white ebine binabiro hariya naho kwesemereza kuno ya ahana habasiza kuzwa changing room kakweza kora zonza nanka padlock zawe norete ibintu yeberevayerebo obiseberana ekisumuruzo kitwara counter so kwakubari kuri mu steam bath ngo yaziga yaziga wakireba amizi twinago kosya nago kufuka wayenda go kosya garoho so we change then ekine cyabakazi eje changing room yabakazi eje padlock ngo kunaba nimbagambira ekite kiri ko nakitekomu akoraki asibaho wakireba ninjera so niyejo link then hatugene mboreke ko kace massage hari abakora massage aho nimbasa kwikiriza abantu hahi nabariyo bariyo mazemo so ho massage kandi ntukwata link go kunagambira mbu department yayo ni impango no massage neja ninjiraba mfune yebisumuruzo ejeje na neje nrumu za massage so kamfuna hahe bisumuruzo then nyizembi goro itizoke nitubasa kuja kucheckinga mu bundi nabwe abakutureba ari NKORE Media TV aho no tutambura twareba steam bath sauna massage hari aho massage rya nebindi ntukuguma ntubereka akobari suits I think ntuzaguma tubatayire NKORE Media TV kuja twereka abantu ahibine kuza niko kiri nibigambo ki iwe nko ebyo kubasagambira abantu nka ring suits kandi bikwatire na massage na department yitu atambura ekindi kuhereza abantu amagara no maganya kamba gambere ki covid etakizire tukata kumanya sauna cyonka kwiha covid yiza nubwo tumanya mugaso gwa sauna so sauna wizo msauna netambe burire binji munonga ugisiremu nakarwire ka covid kenyini nako tukasangere katamba because bakaba turagira kugenda nkahi omusauna sabakara kabagira ngo sauna no kuzamwa abantu abahangu konka tukaza kukimanyambu omusauna guri nko mbazi so wiza kunu wiragurre ukire buri kirwire cyo na because nibateka mebisaka birunje munonga mbateka mumanya ebisaka mbwene bisaka buri kisaka cyo nekikwete ngo nesabuko kandi ncita gomagara go muntu so ni nyetabura umuntu wena atakizire musauna ya linki aize akire atambirwe yes wowe wana tureba ari NKORE Media TV na nyine cash kat waturambura sauna steam bath massage nebindi byona ntukuguma ntubikwereza for now wow chaturebera ari NKORE Media TV kandi nka director Vincent okuyana tugambira guest house ningashi zimwe rooms za link suites nezeze so twayenda ngutuhikeho nazo tuzibereke tuganireho no mwari ari kuzukura ningashoro gukoraho turebe ebyakubasa kutugambiraho kimwe bibiri then tugumize akuba umwanya ni gogu where to drink where to booze and you have fun ekikuru no kwija link suite so na ninja tutahe omurumu ningashi tufuneyo omuntu omwe akurura rooms ezi nko ku director yatugambira then tuganire munawe kimwe bibiri wewe tukeho kace turebe yes wewe tukiri a link suites hanuya kandi nko kutwabagambira
turyaha omu rooms ningashi rooms za link suites niho twashangira receptionist ninja yari munatebekanisa room. Nyaba amazina gawe? Amazina namanyita Chatwira Asiyati wasibota nasibagisha niyo nibigenda bita asa tubine shanga we bari kurebeka je barexim link suites ne kutwazeta ninga nimugitwaza muta link suits ne tutwazaje tutugitwazaje kare ebintu tubiruko bimunonga. Iwe nkari kurra department eje ya rooms na naho abantu bakubasa kuhumura baheza kuruha bazo kumubara banywa bashemererwa bija baruhire bafuna kuhumura. Iwe program yawe ninge choinira abahagizi banyu neki? Nyawe kinyinira abahagizi bitu kuba kuruha bija mbaho buraro like nkaho turi ejirumu ne mutwaro mukaga ninjanore kwetezero ejine mutwaro mukaga eji yonka ninga nakuru mu kishende ejina iki kitandana ne kibyona babikombininga hamwe mutwaro mukaga ati nyona kamu na agent nazo munju nare kishende nareba na nuko hari ekiyungu abwenci kiri kiti ati nkakare woine nka family yoine nabana no basa kupangisa na hariyo kare ekwati nabwo it's double room no pangisa ozamu nabana bawe na n'umukazi wayenda uraramu namnywana wanje bona bo kureta dumuzamu so nija nkabyama nonye musya mushazinga ninkwimusya shayina kusya shayita na tutukurengaho napandise kiro wo pangise ate nkegesha wijo kashashora room noruga mu cyakare shayina so tubara 24 hours preparation ninga health obuyonjo bwanyu bwemerire buta kandi kanubure kuturikirine nimbasa ko mwachukura kuwa hapana nako tutaha nabo akuza muzindi noreba tutwine ntuboneza yes all right kanda akakumukata yakachako akakashenja okoko umuntu yayine nk'ebintu byarwenda kuteka ayogeza yesahani ze yatekerayo kandi nicyo bakateka njampandisa rumu nifuna naho kuteka tina kuja nteje neno hapana tishu ni bigambo cyo byo kubasa kuhereza bakutureba ebikuhendera nyowe nanimbe tabona ba customer ngo mwije mutagire abo kuba mwanya gubonire gwine security ndungi kare omwanya gurugudu ati nikatuje ngunandyo mushija nija nanyenda kuhumura nimfuna wo kuhumura nawe hapana no mwijana ramusi habo kwenda kuramusi nani mbanza kuramusi wa mama wanje bakweta tumwesi Jesifa ndamusi abanyana manje bakatete mwena ndamusi mushija wanje bakweta paisani bino mugisha omushija wawe no mukunda ba omushija wanje bino mugisha paisani yes nakunda kandi umunaka nabaramusya bakatete naba group injiramo ubona nabagomba katete we bari munonga banatorera NKORE Media TV Beazine ZDJ Serebo Wambara na nyone officer veja camera kandi mwena nimbaja mwija link suits watko bwataro nabwe ninyije kandi hati ninza kujana munyono wanje zaha nyonze kuri abandi bazoko kasumani nija naona azoko mukama nakora ayisaina utu